we're ready. With this one. And then you can put it on. You can do the. Oh, lucky មែនតើរៀន The Sanskrit, look how Kathleen. Hide them too. Go ahead, pass it just. Grandma is having more. And then you have more. It's a great addition. In Atlanta, all the people that work for UPS all live in the same neighborhood. Oh, really? Same kind of thing. My plan, I didn't read it yet. Nó mót bị sắp ngày ná và miền ngày này ban khang trong bị ba khang sấy ban cầm nót nó thì về tham miền riệp ở phía nó kẹo bướn đừng kẹo số hút bạc này này ai thật ngày này ngày riệp trong ở phía trong miền kia tràn nát máu đấy bạn cá ai miền kia cả lại ở trong tôi cầm nặng đang bay riệp trong ở cầm được thi bàn đấy miền nữa hay là ná kia chia phục một đài khang côn sấy là lúc bong cross mua ấy cái bướn hay cho bong sấy mới đó cái sụp ba nó không cầm bị thi ngàyนี้จิตngày ở phíaนะยังtrong miền kia trànนะ
នឹងហើយថ្ងៃនេះថាមានរៀបពីវិភាកូនស្រីឈ្មោះអីបាទ នុចឆានុចឆា កែវនិចឆារាបាទនិចឆារាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យកូនស្រីជើញមកខាងមុខបាទបើពុកម្ដាយជើញមកចូលនេះ អ្នកដឹកដៃកណាយ បាទនៅ just stay ដល់ទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញពុកម្ដាយខាងប្រុសខាងស្រីជើញមកខាងក្រៅមានភ្ញៀវច្រើនណាបាទ គុណ នេះដូចកូនកំឡុងខាងកូនខាងប្រុសហើយក្រុមគ្រួសារខាងប្រុសហើយថ្ងៃនេះយើងមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមកំណត់ជុំវិលាមានបានចាស់គ្រប់ដែលបានកំណត់មកហើយអញ្ចឹងយើងបានយកពេលវេលាហ្នឹងធ្វើឲ្យចំថ្ងៃដែលវិបាកខាងស្រីបានកំណត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិនទាស់ខុសទេខ្ញុំសូមឲ្យកូនប្រុសមុនហាត់មកបន្តិច would you please step 3 step forward okay you can stay back just him only ជិតလိုက်ទេដើម្បីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើកូនប្រុសនិងកូនស្រីនឹងបានស្គាល់គ្នាពីពេលមុនឲ្យកូនស្រីអញ្ជើញមកខាងក្រៅដើម្បីបញ្ជាក់ថានឹងជើញកូនអ្នកបណ្ដាល you remember him that the guy come for 5 years ago Yes. how about you that you met that 5 years ago The right one. is that the right one Hair, her face, okay her nose, okay her smile, okay her eyes. welcome លិខិត slow okay slow slowly slowly put your head a little bit down យកមកតាមនេះទៀត So the groom put it on the okay So now who hold that one? you can hold this and give it to him Give it theចូលបានណា បាទអញ្ចឹងពុកម្ដាយខាងស្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារខាងប្រុសជួយចូលបានចាបានអញ្ជើញបងជួយយើងចូលហើយបងប្រុសខាងនេះយើងតែពួកជៀវណា You stand that side. Okay. Okay. You chop the take a picture picture okay ដើម្បីភ្លេងកាត់ការស្លាអាចលេងទៅបានបងស្រីមកកាត់ការស្លាក្នុង30 second បាទ Hello everyone. Thank you for coming for my daughter. A beautiful day for her today and your presence mean a lot to us. Thank you so much. នេះជាថ្ងៃជ័យថ្ងៃខែចំនួនចូលរោងជ័យមិនចឹងឯលោកហ៎ចាលោកប្រពន្ធពលរអ្នកលេងហ្នឹងមករៀបរាប់តែឈើព្រោះលោកមេបាលោកមិនទាន់អត់ចិត្តនៅឡើយទេថាតើផ្លែឈើហ្នឹងគ្រប់36មុខឬក៏ខ្វះកន្លះកន្លែងណាអញ្ចឹងឯលោកហ៎ចាលោកប្រពន្ធពលរអ្នកខ្ញុំដែលតំណាងអ្នកលេងមករៀបរាប់
chú lúc mày ba sập xài dịch mày già mày chân chi không Jay. xuống sập ống ngay kia bị lên là on nha trong chuyên nghiệp rock hay chơi xong rồi con cầm bóng bàn khơi bốc thì hái bàn con cầm phở thái bất mét bạc mét thái chia con sẽ đây để bàn chụp bồn chụpពី5 ឆ្នាំមុន so at this time I would like to yes you turn around move around and him Dạ thiếm. okay That's it. That's then it. turn your face to the audience and look tay spear put your hand Put your hand. Okay. Dạ đây môi mất. Thanks everybody for coming to this really great occasion. what is your emotional what is your How you feel? Very happy and lots of joy to have a new daughter-in-law. so this is the first time that you met the Cambodian culture wedding First time we've been to a Cambodian wedding. encourage all your friends to come Yes, I urge everyone to go to the Cambodian wedding. Very interesting. Thank you. Thank you everyone. I appreciate that everyone tried so far to come and celebrate Nachara joining our family. អរគ្នាអរគុណមកកាលមកខ្ញុំ Thank you everybody for coming. I appreciate every single one of you for being here.
Jade is a certified Khmer boy. He is great. He has embraced our culture, and we wouldn't have been here without him being so open and so appreciative in learning our Khmer culture and us enmeshing our Jewish and Khmer heritages. Tamik Sword, thank you for coming. Thank you everyone for being here, and for all my family who traveled, all my friends who got up early to be here today, and for the Char's family and the whole Cambodian community for welcoming me in with open arms since the very first day I started coming to the parties and to learning a little Cambodian language with you. I've gotten to see and experience a lot of holidays and celebrations, and enjoy the beautiful culture and food and history of the Cambodian people. And I'm so excited to be marrying the Chara today, and wanted to give the biggest thank you to Subut and Baron. Thank you for making this happen. And also thank you to my parents who raised me and are here today to celebrate with me on this very, very special and joyous occasion. Thank you, Mommy. I am 1,000% and 1,000 times grateful for all the hard work that you have put into making this house beautiful, making this event beautiful. And Daddy, I thank you for being Mommy's rock throughout this whole time, and also doing all the heavy lifting and supporting us throughout this whole event, and encouraging Jake and I to be who we truly can be, and be confident in who we are as professionals and as adults going into this new chapter into our lives. I hope that we make you proud. I love you guys so much. I cannot express how much gratitude is like blowing out of me. I literally cannot believe this is finally happening. Vâng, tầm hải. Okay. Chẳng hay mấy cái dương là pin ấn cho tàu ba còn chẳng tê mà đá so co và đá xong là con
ai cái chợ mơ bao ai mơ cái chợ
một tháng sẽ thoa đi chặt ma bùi sang tròn to tập chặt không so đi chỉ cần giao phần mà so ta nàng hệ tại giờ chặt xuất khai giờ chặt bút cách trang so thì pha rất con tam phần nam mà hệ chuyện giang hòn tụ rai to mi sẽ na phải con ta sớm ta thì ta sử dụng những khăn mê ta thất tha nào một tháng sẽ thoa đi chặt ma bùi sang tròn to tập chặt không so đi please stand up and then you can go back to your តើតែកាត់តើតែចំតើតែគួយដៃចំដៃមកនៅខាងស្ដាំអូខេអមជ្រៀងបងរតនាកូនក្រមុំ Bryce stand between your mom and dadចាប់ពីបដិសន្ធិគេហៅថាភាសាបាលីកលៈតិតិបញ្ញសាខាចាប់ផ្ដើមពីចាប់ផ្ទៃមករហូតដល់គូប្រសូតមេតាបិតាហ្នឹងមានការលំបាកវេទនាយ៉ាងណាដូច្នេះពីការនេះគឺធ្វើកម្មវិធីកូនបានតាំងក្តីធំឡើងគឺត្រូវតែទទួលភារកិច្ចថែរក្សាមេតាបិតាវិញពេលកូនដែលត្រូវការសម្ភារៈមេតាបិតាត្រូវតែចែករំលែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនវិញនេះមកគុំគឺគុំដើម្បីកាត់ខាងស្លាជាថាកូនសំខាន់ផងកូនទាំងពីរចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក respect one another treat your partner as your best friend instead of your wife and husband
that way we respect each other for the rest of your life. Chúng tôi cùng hỏi ban và nói chuyện Rosie nhìn ban Brian nhìn là người thay rồi cha ở ban hơn. I'm so happy today that you today and also sure that you found each other. I hope you love each other the way we are. And we've been married for how long? Going by 36 years, so I hope so I hope you continue our duties. And not sleep, I don't say enough that I love you from the bottom of my heart. Thank you for being my daughter. And Jane, welcome to the family. Incredibly proud of both you and my son Jake. I'm much super excited to have you in the family. Can't say enough good things about you. Kind soul, harder than anyone I've known. And I thank you for those years of us working together. Just love and trust and it's like that big mistake and say you're sorry and move on. And enjoy the years of last week. Six words. Chara and I both want to say thank you to all of you for raising us and making this day happen. My parents, thank you for being here and always supporting and believing in me and in Chara, accepting her and sharing so much love. And as well to you guys in-laws, thank you for making this day. Thank you for accepting me and showing me Cambodian culture and creating this beautiful wedding and all your beautiful experience with us. We're going to make you really proud. I am so lucky to have each and every one of you in my family as role models. I have such an amazing relationship with every single one of you. I love spending time and becoming a friend to you and to Kathleen. I look for both of you when it comes to what to do next. Thank you so much for raising me, Mommy and Daddy. I love you, and I hope that you're happy with the choice that I made to marry Jake. He treats me well. He's going to take care of me, and I'm going to take care of Jake as well. He's the best person I've ever met, and I love him a lot. Go ahead, yeah.
chơi chúng ta không phải chơi anh có lấy sắp ở đây lưới lấy đây mà lưới cứ miền ở cái này nó chiên lấy lưới đó trong bàn thà sắp xong chỉ đặt lính hột áo rồi bài của dây rất có tàu phun trọc cà phê trong thị ở phía thị sao con cái này ngày chiều về lo cái bàn làm một tàu mình sẽ xây mới nó đây chúng conនេះជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអាវនេះគឺធ្វើឡើងដោយពីពុកម្ដាយទាំងខាងខាងណាគឺអ្នកជំនាញជ្រៀងវិញទៀតសំដៅនឹងដើម្បីឲ្យកូនប្រុសនិងកូនស្រីកូនប្រុសអាវនេះខែខាងការពីដល់ពីចំការមានតាវនេះគឺការពីរបស់យើងនឹងធ្វើបានហើយយើងអត់កម្មវិធីbut it's only 3 but I wish you all to the new couple to be a prosperity and then I would like to ask who is to get married for 40 years together raise your hand 40 years how about 50 years thank you 40 years how about 30 years I can go with 10 how about 25 Okay, so that you went through all those married.
Tiya Tijayang Kale Apara Jita Palang Ke Sai Se Pathavi Pao Kare Apise Ke Papuan Kian Kana Tumohot Ayasya Thang Brahmacharai Supatya Kinang Kaya Kamang Kamang Patya Kinang Mano Kamang Panaki Te Patya Kina Nikatva Tate Patya Kine Jiyan Tau Putiya Mule Sacha Nang Nanti Watano Ewang Fang Hoi Jiya Tijiya Mangkale Aparajita Palang Ke Sai Se Patya Kinang Mano Kamang Panati Te Patya Kina Nikatva Nalapan Tate Patya Kine Abhiseke Sapo Putiyanang Tapama Tate Tunak Hatang Tumang Kalang Tupapia Tang Tuhoti Tang Tukana Tumahota Yataya Tang Brahmacharai Tupatya Kinang Kaya Kamang Kamang Patya Kinang Mano Kamang Panati Te Patya Kina Nikatva Nalapai Tam Yaratena Paikam Tatamanta Sia Tati Yojini Kanimeta Kana Vatang Te Twan Jakama Pupi Tang Rantau Dapajat Pengisari Parya Panna di Sautanang Kita Jayong Rai suốt rai của con mẹ nong Mẹ bà chia sau đây Camera. Tiga. Vâng, bơ ạ. Đây, lốc cái này. Có lon mùi chết không?
Thọ đủ thân ông. Before it's done. Partner.
Oh, go ahead. Do it. Throw it. After that, you make a pose for the take picture. Slow poke. Oh. 1, 2, ลูกเบอร์ต้าชี้ลูก
One for Jade and one for okay. We're going with this. So I both have the left side. So if you're on the left side, go behind left side. No, just one. Thank you.
taking good picture, okay? All right. Bánh cay nhâm. One, two, three, go! Cắt tục ai bong đâu. Okay. Đá này. Okay. Yeah, go ahead. Hey, over here, over here. Man. Còn chọn lại thế là trong cái một năm rồi bỏ lô của cha đem qua mấy thời kia cha đây là cha bỏ cha này tổng chứ là ổn một bên á cụ thời kia qua mấy để miền bắc lớn tí mũi số đất tiền đi đập bayเป็นจังเป็นลืออ้อยโกนลูกบานเรียบจอมเขาปุ๊กมาได้บานเรียบจอมเปียตามเพลงฉบับสมเนียงกำหนดไปดีไอเตียนนี่เราตัดมวยกันไหลดับไปรักษาสวัสดิภาพนะกำอ้อยเวียนการบาดบองดาวนี้bên đây là chiến đáo một pi bật ấn từ hệ sốจะtiêu đá để bắn đo mà nói đầm lấy cà pia cồn pro cà pia là cồn sấyពេលណាមានបញ្ហាអីសូមកូនស្រីហុចដាវហុចដងឲ្យទៅខាងស្វាមីដូច្នេះនៅក្នុងជាចុងក្រោយនេះគឺយើងខ្ញុំសូមបាចការស្លាដើម្បីជាជីមង្គលបាច់ការស្លាកូនទៀតអានេះបាច់ការស្លាច្រើនគួចចិត្តមួយជ័យងត្រីសួរត្រីមែនងបាទការស្លាជូនកូនប្រុសកូនត្រីដើម្បីសុភមង្គលត្រីសួរត្រីមែនងបាទឲ្យធ្វើជាបន្តសូមជឿអ្នកកំដរមកផងហើយនៅណាអាចដល់កំដរក្រមលោកអរហើយសូមអ្នកភ្លេងជឿមកខាងនេះGo to the room, okay? Please? Yeah, you just here, and you don't go to the restaurant? Chụp vân blom. Back on on. Yeah. And the ceremony is end. You follow. Your husband and wife now.